Alright, nizere ko meze neza bakurikiye Makenga TV Rwanda, nizere ko meze neza bari hirya no hino, aba diaspora, abantu mwese kabisa hano mugiye muherereye hatandukanye. Muri kubana kuri Makenga TV umukobwa muto cyane w'umwana, sibyo? Uyu munsi nasuye noneho abana. Bimeze bite? Umeze neza. Ikibazo kinzanye hano muri runo rugo ni wewe mbajije guhita mbona, sinzi nimba wamuwo nshaka hari ndabagenda sinzi, ariko hari umupeti twajyaga dukorana imyitozo muri karate, yagiye he kwanza ntabwo nkimubona. Yaramaze ibintu byinshi, yarari mu masomo menshi cyane. Ayo watangira wibwira, banza wibwira abakorekeye Makenga TV wekone. Twambera gazo keza zawadi. Ukabutuye he? Nyabitare. Bitare, hano hari bikame. Okay. None se bijyanye na karate hari ikintu biziho? Bike gute? Wakwicanga wicanga. Ngaho. Turebe wasanga ufite ibintu by'Imana n'iki n'iki. Utamena kamera. Arakase. Aho hahiye. Iyi ni tekinike ya mbere hano. Okay, ndi kubona kabisa uragerageza. None se kuki wowe utajyanye na musaza wawe? Musaza wawe kuki ndabona nawe yaje. Ngvayo. We bimeze bite? Bimeze neza. None se kutakiza mu myitozo bimeze bite? Narindi mu bizamini. Bizamini? Ariko se urateganya kugaruka? Abandi ba peti barimo kuza barambwira ni se wa mu peti yagiye hehe? Kandi nzagarukana n'imigeri myinshi cyane. Imigeri myinshi nk'iya Bruxelles. Ngayicanga turebe. Yakata. Hey. Hui. Hey. Hahi. None ibintu ndi kubara none bakosha unywa n'inzoga ko ndebe icyo gicupa. Hanzo kunywa ko ndebe igicupa mbonye hari. Ujye unywa inzoga? Inzoga nimbi cyane, sibyo? Ngiye ngo rero umeze neza. Umaze iminsi ugiye mu biki? Bizamini. Okay, nizere yuko rero undi munsi noneho, nizere yuko undi munsi kabisa Makenga TV ni gutumira uzagaruka kandi mu migeri myinshi cyane ko mu minsi ya sport ugomba kujya uhagera, sibyo? Witwa nde? Nizeye bro? Okay. Nizere ko mumeze neza rero abakurikiye Makenga TV muri kubona umukobwa mwamubonye nawe imigera afite ni nk'iya senti. Yamaye nka data. Ibi bintu byo kwigwa. Mwanga umusezera abakurikiye Makenga TV. Abandi bana mwababwira iki? Wowe mukobwa. Ukunda sport. Karate ni nziza. Tugeze kuri parite ya gatatu ubu niyo ejo bundi nyaganya kuri bakorera. Noneho nizere ko ibintu ari gahunda, Okay, abandi barariraho muri hirya no hino ngira ngo murabona abagenzi banyu ko ari gahunda mukunde sport, ubundi hasigaye mujye mucanga. Wagwan. MC Makenga ni kintu cy'uruzungu, ikigano cyo ni akagaruka, kora share, subscribe, like, comment, ruzungu. Ayo twamuguye gitumba ikigaragara cyo.